kajing yo kene ka running blade kamdai ka basuk ni habiai limba kajing namar bakilong ki baram ba nakaliang kayang kasam himla ban afford nga ai kublai itu ki belayarap nga ngamdan ban tang kentien kublai subun kajingja aksiden jonga ngaladu no bekerja kamdai ke besuk mendukat kekti kerja dengan ngasusi bahaya lade pat naik kaliang kayeng kesem ru kisusi temahan rek kim penduk cikermen ke amin siembet te hadin kat gedang ya kisngis kipur ngakendu i doktor lohon lang iba sumar dengan nadu hospital te ma yehi ai ministerium ai jing support bangala pan nganya nikong akasen baningkong bangakendu yu yarapor udan hatmir jang kecing yap kecing put jang kikti bagi kejat nakatau jang kecing syak pat oding kala nang jur paladon kamban ot no ni amputate ya baro arteligi kiti pat baro arteligi kejat dei haba ngapun suntho yu baun sayad biang daki kejat ba pendai dan iki artificial legs baun sakongo patre penle ya kani surgery isdang ka rehabilitation jong house nem 8,000 khatra ulayat ulayokam badulala mat kersan ya ka yeng ka sem jong isdang ya ka training baun shim benta haka Paralympic Sports house nem 8,000 arposau ipen klangi kiksa baka bormet jong nang babun ki rukom kawai nagine ka deka hydrotherapy daka donation bu ais mubha honorable governor Shri Chandrasekhar Vijay Shankar nilai yo shna yaki blades bat mentah lamba gime lala ban mare dia ketuk kat Nepal ba doktor lihat donation ni yaki kijat bangayat te ngalayo yaki kijat ngala persang banyat ngala banyat kadai ka baka banikom ka cingem cunga bangkeman bangala banyat ngala ibiang ke pertai sosial aduk mentang ala kalai pher mo kajing junga ala train ta alayo berterbiang ayang sam yo bersupport de nakaliang kayeng sam ru kik lakaman ala aduk katnya ngai scam ho blay udan kat batnya blay walaupun kedua ikibri bapa kacam doktor lohon lang solia buat ke jingarap lang ke tim napi MR senta walaupun training yang ke ngit scam bangala mana apa ban tham sih ikibri bapa ke video jonga pakai page nuksa yang pakai nunggu jingarman pakai trace tom pakai jingasha pakai blade ni alat tuti tambat tak boleh sebut. Uyarap ulang ke nuksa ya gitu kibala syam jing bat kibala do jingkermen haka jing jongki. Kani ketika rehabilitation success story jong uyarap bolang kai.